Siyawamukela kwi-TV yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukwenza lokhu. Subscribe, share, comment, like. Asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Lokho lizungeze njalo ibhakede la liya-collector liphinde futhi lisize abantu. Uku-collector-ke lihambe liqoqa-ke o-R10 nabo-ke o-R50 no-R100 no-200 la khona-ke abantu abaphose ezivivaneni kubaba uMsweli njengoba-ke egcine siza ingane encane laphana ebengenayo i-wheelchair igcine siyithola laphana yasithi iyabonga kubaba uMsweli ngokuthi ayithengele i-wheelchair ngaphandle umusho esikhathi somntwana sekhaya ngiyazi ukuthi ubaba uMsweli njengoba-ke edume ngey'nto ezinhle sujahile ukuthi ubone ukuthi kulokhu ingane encane kangakanani le beyisiza laphana-ke eyithengela i-wheelchair ngaphandle manje isikhathi sakho asigxime sihlale kuyona ividiyo ungakhohlwa ukusubscribe share phinde ucommente. uMsweli ngiyabonga ungithengele i-wheelchair. Thani-ke bantu base-Afrika ngiyabonga ungithengele ibona abakuthengele bonke abantu abazali bakho base-Afrika base-South Africa baseMpumalanga bonke bangabazali bonke nje abantu base-Afrika uthi ngiyabonga abantu base-Afrika. Ngiyabonga abantu base-Afrika ungithengele i-wheelchair. Thank you. Ubuntu umphako ongaboli isho. Ubuntu umphako ongaboli. Thank you. Siqibile asamvu qedile uyishelo wena ukhayila uthi ubuntu umphako ongaboli. Lokho enikwenzile enganeni silokhu sikwenza nje siqhubeka sikwenza asenzeni bafowethu nodadewethu kuyenzeka lana asenze ukuthi khona into yakuthiwa touching lives asiyithinti impilo siyayishintsha yabo singayithinti manje asiyishintshe yabo asingayithinti touching lives asingayithinti avele siyishintshe sithole isiphetho siyiguqule yonke impilo yomuntu mase sifikile siyi-Afrika siwumndeni. Khohlwe imenu ungayibambi lana yabo la siyaphuma ngilezi zinto lezi so nje uyibamba because umuntu omdala ngithi umkhulu ngomzimba cushion ngena hayi ishap. Okay. Phela kuseThekwini la uma ungavaleli la ngathi umerobhotini ngasuka ingasekho ungasuka wedwa erobhotini uthi uyasuka kudala ngingambena kuseThekwini la uvale kumele lapha besayikhoma ngathi kune-load shedding uma isikhathi eside uthi ufakele yaphambili futhi hamba wedwa. Thank you siyabonga kakhulu siyabonga kuba nabantu abanenhliziyo nothando ilokho esikufunayo ilokho esikugqugquzelayo. I thank you.